60. rojstni dan se je zaključil na najboljši možni način z zmago in novimi 3 točkami za potrditev vodstva na lestvici, tokrat zmaga v Kopru 2-1. Nogometaši so tokrat na terenu počastitev 60. obletnice kluba prišli v unikatnih za to priložnost izdelanih dresih, 11 priimkov, ki so s svojimi nastopi oziroma številom nastopov najbolj zaznamovali zadnjih 60 let. Na Bonifiki na igrišču pa izjemen prvi polčas, odlična predstava, ki je prinesla tudi vodstvo. V 21. minuti je po podaji Repasa krasno zadel Blaž Vrhovec, njegov prvi gol v sezoni. Le 2 minuti zatem priložnost za povišanje vodstva, Krecu je podal z desne, Kronaveter pa iz bližine. V 37. minuti nova lepa priložnost za povišanje vodstva, tokrat Aljoša Matko, njegov strel pa je končal v prečki. Še pred koncem polčasa v naslednji nevarni akciji z roba kazenskega prostora Krecu. Iz slačilnice so domačini prišli z 2 spremembama, 2 menjavama in nakazali, da bodo v drugem polčasu bolj nevarni. Že v 47. minuti je Vršič stresel vratnico. Na drugi strani je domačine znova rešila prečka, v 55. minuti je po podaji Skota Peričič z glavo zadel okvir gola. Na drugi strani prekršek Mula Husenjovića v napadu, v nadaljevanju pa Knežević preko gola. Dve minuti zatem nov nevaren protinapad na koncu Krecu mimo gola. V 67. minuti pa namesto povišanja vodstva izenačenje, iz prostega strela je mojstrsko zabil Dare Vršič. Sledile so do konca tekme številne menjave, v zaključku tekme pa se je pokazala vztrajnost in pa odločenost ekipe. Od prve do zadnje minute in v 86. minuti po dolgi kombinaciji je Repas bil dovolj vztrajen in zaključil od vratnice za 2-1. Na koncu bi se lahko išlo še za višjo zmago, toda po protinapadu Mlakarja je Mešanović zgrešil. Tako je ostalo pri 2-1 in potrditvi prvega mesta na lestvici. Ho detto prima, per me è stato il miglior primo tempo di questo campionato. Ottima l'intensità, con molta qualità, molti giocatori di qualità, quindi contenti, abbiamo trovato il vantaggio, abbiamo meritato qualcosa in più nel primo tempo. Però va bene, abbiamo battuto un'avversaria molto difficile, molto scomoda e quindi contenti anche per la reazione. Era un peccato perché dopo 60 minuti dominati, un tiro in porta, un gol, anzi 2 tiri in porta, un gol, vabbè, ma questo è il bello del calcio. Poi c'è stata la reazione nel finale, penso che la vittoria sia stata meritata. Do konca jesenskega dela sezone sedaj še 2 tekmi doma v Ljudskem vrtu, najprej v četrtek, nasprotnik pa Mura. Gremo Maribor!